Jangan lupa subrek. Uhuy, uhuy. Anjing aing mau ngechat awewe dibales wae. Masih ngechat tembok anjing. Aku menang duit anjing. Sia goblok ngopi wae bantuan. Bantuan mana ngopi wae. Emang ngopi wae bantuan. Ngopi wae, ngopi. Udut kerep meuli carang sia. Bantuan. Bener mana dia ngechat. Ayo tak apa liwat naon hejo. Ngopi bray. Tapal sulap. Tapal sulap kita hejo kusaha? Apa? Wah, anjing. Maya bisa DP hejoan. Mana apal bertistrik? Naon? Tadi siang pulsa minum aing. Ketuan lagi ketuan. Kelatudan capek dan. Ngopi anjing. Wah, intan. Ieu mah udut kerep ngopi kerep. Ayo dengan laguna Bang. Oh, meuli carang sia. Gede nu eta kering nu Laguna Bandung Belekuk ya. Heeh. Kemana? Gua kemana kita gajah? Kemana kita gajah? Di kerep meuli carang. Nah, seperti itu. Tah, itu mah teh. Kudu aya gadagna. Ngerokok, Cicing wae. sekalian kerok banget. Anjing kasar. Mana eta daki kan? Pengerokok lah tuh, Nak. Daki sakilo. Nah, Keream teh. apa mau baturan di mana? Yang mana ombehan orang baik teh. Sudi. Bau. Salah. Ini serata ini oleh. Kata. Jadi tinggal belajar. Dan tetap kalau dia. Biasa kan udah belajar. Kan sudah dan kalau dan. Sih, mau beton dulu. Jika teh bangku beton ya. Teh bodoh, bodoh ya. Tak bet. Oh, datang teman. Anjing lah liur asuhan penam. Bet. Isuk ini rumah mana isuk kayak orderan coy. Naon dak? Eta mah ngecat langit jeung apartemen. Sudi. Nah, sudi kumaha? Mana yang belegu beraku langit dicet. Nah, aku udah boseun warna biru anjing. Embung ah. Ngecek ke Novi. Woi, si ulok teh mana? Nah, Lagi ganti jadi warna pink. tapi cucok lain aku Bosan aja wae. Ada kidang geus aya setiap wajah hitam. typing jadi naon Pink paling iya keganti. lain Blackpink Bak capek lu nges ngopi ya Udah tua ya. doa ayo orang Oh. Bet. Mengunjukkan kopi ya. Iya kaku. Kamu enggak bisa kedel. godong Mana monita kalau. Boleh. tong pundung sistem mending gede Udah kasep atuh. kasep Baik, kayak yang orderan ngecat langit di bawah ke akar. ngecek kapal Ya. kapal selam apa Ayo ngecat pulak.
Naon kayak ganti ku warna pink. Betul. Udah kasih. Kang bangunan. Kang Asbes. Aing we nih kopi tehnya. Jangan ngomong-ngomong wae, baik atuh. Yuk, aya kene yuk urut di urang. Yuk atuh beakeun depan. Mas betul. Tiis mari. Abang aing pangorananya. Benya tulis si bet. Naon maneh hayang? Sampai itu akan menyayangan. Jangan layangan dadan. Pai baru dicuri kudu ini dalam asalnya. Tuh, anjing, goblok makan. Ini punya kopi kan dalam arti Saya tambah juga ya di dulu tuh penggunaan kita ini si Inu Persian cupang Jaya ang bari ngecat pantau lah. Bukti Jaya kita mah. Ika itu likan ke mana ya? Bayo anjing. Ay mana ngeliatin? Mana si Baba? Tuh kalau ngecat pantau dah tuh. Dari kopi. Dikeun mah itu kayak mana ngambek segala. Si nama usaha teh keur sarepi hese kabeh Cibaduyut parade sepatu sendal anu aya we pajang heula liar-liar teh ngek trajos ieu lain pengecer cet si ari jang kasep abet punten eta kopi sareng pengendakeun awi kangge ya kan Nuhun galokeun Ya aa. aduh bener dinya mah ajang kapake nih kopi teh Bade di kalau deui wah saya kieu amis jadinya karasa kopi ayo sudadan mah ya eta sakieu naonna. hiji kopi teh cairna Berarti ngalawareg. lain isian cupang cenah kemana we jek libur dan balik ke mandor tadi carikan Nih kahan wae. pebalos ya cek lubang lawannya Anjing, goblok. Bejan. Iya, atuh bet buru bet bantuan. Aing no jadi ngacet gas aja. Ngacet langit ah. Langit. Bayi nih ya, Mbak. bukan ada cirata ya Siap. Aing mandor rek ka dieu mah. ke dia cina kedap deui ngontrol Tapi teuing mun ping ka dieu mah. ke dia pasti Mandor goblok. Gawe di target, aing bayaran can lunas anjing. Mahal ya bukanan. Ayo buru beres. Bayaran nuntut anjing. Goblok. mungkin itu jang dadan Nah, geus kumaha deui atuh. kawan mungkin itu terima kene kembali antep mungkin itu teh resep iya makan duit tenaga batur kesan batur wal berkah tapi bae Pokona tarimakeun. tadi makan kan kayak gimana mikir Tapi ngomongkeun. kan didinya Lain aya didinya kan gaji teu diieukeun.
Ari pagawean kudu target lebih ke poin lah terakhir. Beres misalnya bereskeun tangke geus beres teu dibayar keneh durung Uruk nggak tahu. Oh, saya tahu dibereskeun ieu uang dulu iman. Tah bener, Mbak. Isuk poe Sabtu. Cik lamun teu dibayar keneh. Jadi dulu ieu uruk dulu wae. Bet, si bos bisa kasbon mah. Sehingga kasbon pegawai anyar can lulus seleksi. Bet aing ge geus lila can pernah kasbon. Da sieun dipecat. Kermah gawe naon gitu. Kalau bisa ngerok tembok. Gelap. Emang seleksi naon? Apaanan? Oke, gua umum diseleksi neng bang. Sia, emang hubungan naon seleksi bola? Bodoh, anjing kan sama. Baiklah anjing tong dipikiran. Wah, apaan lu? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Uhuy.